صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Menuju perjalanan metro ke Dewa Motor masing-masing, berarti secara tertib juga. Ya baru kamu ingat, kamu dengan Allah Ta'ala selesai untuk menganjurkan Allah Ta'ala ditutah amal ma'ruf nahi munkar dengan lisan kamu kalah mati. Selanjutnya kamu serah kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, dia yang bersifat besar, dia yang melihat. Ya Allah, kamu mau orang mana pulang tak ada, dia yang jauh atas segala-galanya. Ya Allah, dia yang hebat dan maha kuasa, dia yang maha bijaksana. Ya Allah, kamu serah kepada dia. Ya Allah, segala-gala urusan. Ya Allah, takbir, takbir, takbir. Teman-teman Rasulullah yang bahagia asal surga.
kamu menjemaah atas keserapan penjanggalan atau gerak tingkah laku kamu yang kurang senonoh dengan hati saudara Bandung. Kamu orang yang sepuh atau ulah kamu jemaah selain menyebabnya kamu pulang ke rahmatullah Allah yang maha hebat, Allah yang maha bijaksana, Allah yang menjadikan surga, Allah yang menjadikan mereka selamatkan yang ke surga. Jalanlah jalan yang umum, jalan yang berubah oleh Rasulullah, yang berubah oleh para alim ulama. Selamatkan yang halal ke mereka Allah, selalu telah najalan kamu terhadap selalu telah sebelum terlanjur dan teradib Allah. Mari kita tobat kepada hukum Allah. Takbir, takbir, takbir. Allah subhanahu wa ta'ala berkata dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul fasiqun. Orang-orang hantum hukum dengan hukum Allah maka fasik orang. Wa man lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul zalimun. Orang-orang hantum hukum Allah maka orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun. Orang-orang hantum hukum Allah maka kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkata dalam hadis qudsi, malam yasakuni al-qada'i wal yasdur al-bala'i walam yasdur al-mu'ma'i kal yakhrif min tahti samai wal yakhrif rada si'ai. Sementara hana rida bagi hukum Allah, hana syukur atas nikmat Allah, hana sabar atas wala Allah, kal yakhrif kebit kalma Allah minta Tuhan yang lain selain Allah. Takbir, takbir, al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Adaan lang. Adaan dulu. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحق وضعف الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وضعف الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. والباطل إن الباطل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل زهوق تكبير الله أكبر وقل جاء الحق وزهق إن الباطل كان زهوقا Kado ko ya. Salam. طلع البدر علينا من ثني